enkundleni mbukeli. Kaizer Chiefs amakhosi baningi kakhulu ke abantu mbukeli la enkundleni. Mhlawumbe ngeke sikwazi ukuthi mhlawumbe siphumane. Kanti futhi ke uskore 2 goals against i-Orlando Pirates bangabe ke dlala ne-Kaizer Chiefs. Ukhona ke lapha ke Bruce Bvuma ngapha ku right back uyena ke uSolomon ku midfield ukhona ke Gaston Serinho bena lapha ke Mdum Foka Shabalala naye futhi lapha ke ucaptain uYusuf Mati phambili ijubane ke lakhe lapha ku left phambili yena ke lapha ke uLilepo mangibheke nje ngiyabona ukuthi yadefenda ngempela ke lapha yena ke uNabi ngapha kwezimnyama ngenkani ey'ntini madoda yena ke uSipho Cheni ukhona ke ucaptain uThapelo uXoki nomntaka gogo lapha emuva yena ke uMbokazi odlala kahle kakhulu ke kuwona ke Mabhakaniya kanti ke phambili ukhona ke Mahupa nejubane lakhe lapha ke uDion Hoto amakhosi asha madama namanzi Spenga paka Solomons, uya phambili ke jubana ke Solomons, ungena ke Tinas ke Solomons, mala ke thoba lakha. Washumzwa ndoda. Sibeko nje mbukeli. Baphi abanolwazi. Nangu Lilepo. Ewasafa madoda uSolomons. Ethola ke uLilepo. Sinemzuzu emibili umdlalo kokuqalile. Ake sibheke le bhola ke mbukeli njengobona ke ibhola ke ngapha ke ababhakane yiwo alwini ibhola ke walithatha ke uSolomons abamhlozi down ungena ngaphakathi ke uSolomons uthola ke uLilepo walibeka phakathi nje ibhola ke elilule bengithi mhlambe ke kufuze ngabe ke wenze kangcono ke ugoalkeeper lapha yina ke uSipho Shane ngale ndlela la eFNB Stadium bana ngale uyaligibela madoda ibhola ungena ngaphakathi ke Chomyaba ufuna ngapha kuLilepo ufuna ke uSerinho nansi ke ingozi Serinho wenze njani uSerinho lapho yakuphakamisa nje bamthathela ibhola kabhekile lapha yena kuMakhawula akasiphela lapha ke Chomyaba uyaphambili overlap lapha ke uModi Chomyaba ufuna ngapha kuLilepo azange abheke lapha yena ke embukeli umdu uyogadana bebhodini abaphambili ngegoli lilodwa eqambini ophasa ngesikhathi uthola ngapha ke Chomyaba usala phansi noPembe lapha selphansi ke iduku mbukeli ukhumbule eNingizimu Afrika ayikho iVAR abe mthambe soke sibheke mbukeli mthambe kwenye hlangothi lapha hayi osike wa makhosi hayi Makili Kashis nala ke thuba lamabhakaniya umadoda Modi yaphambili ngejubane ke uModi uthola ngapha ke Lilepo uyakwazi ukukhathela ke Lilepo kodwa washanje ibhola ke phuma nje kude nemapali goal kick uzophasa ngesikhathi lapha ke Mdu Mdu naye madoda uthatha isikhathi lana sikhathi yakhe bedani ibhola lidalile kuyena ke lapha ke Lilepo amabhakani phambili ashesha nansi ke ingozi lo lashay alibeka phakathi ibhola ke uMahupa sanje inethi lapha nani ibhola nangu Serinho phambi kwakho Mdu nikeza ibhola balithatha ibhola ke lapha ke njengobona lapha ke uyaphambili hayi Makili Kashis onside lapha yena ke uMahupa udlala lapha yena ke lensizwe ke uKwinika wavele nje waliphasa ke lapha ke inethi ukhala ke inethini ke ibhola kuyishiboba ngapha yena ke Mkhwenyana Kaizer Chiefs 1 Orlando Pirates Mkhwenyana lapha ke uMkhondo angathole ikhadi speed oyiphakamisa ke nayingozi wasebenza Mkhwenyana madoda wasebenza lapha ke Mkhwenyana enza i-free kick enza ke i-free kick ethi ke libeka phakathi ibhola ke uXoki kwadaleka i-corner kick uXoki ke kuMabhakaniya mbukeli una 8 goals kodwa sekamapha ngapha ngakuthatha line uyashelela uvuka phansi ke Kunika khona lapha ke uDobe nansi ke ingozi Mahupa umadoda Mahupa last touch nje Mahupa liphusha kokugcina ibhola lapha wenza umsebenzi onzima Mahupa kuyena ke lapha ke uMahupa uya uDove ngapha phela phela nako Kunika uyadlula Mahupa kuyena ke uDove uzama ukushaya ilast touch Mahupa lapha unika ibhola ke Mfukeng umfukeng uneskili uyaskora wajaha lapha yena ke Mahupa Orlando Pirates 1 hello ngapha hello Gali ugezo umsuzo wonke sibela baka cross ushaya cross hayibo phela sibheke la bhola ngathi ngiyithathe lapha ke Mkhonto ukwaze ekhaya leya cross imbukeli
hayi cishe ukwazi ekhaya umkhonto lapha kuyena uthapele exovu. Ake sibheke le bhola lapha cishe lapha ukwazi ekhaya bokumntaka gobheka lapha ibhola ke phethela lapha ke Mfukeng uzobuye kulelo damu nansi ke ingozi uyalasa ibhola ke lapha ke Mfukeng ungena ke Thinazi uMfukeng uthola nale ke Dzuba Dlamini uyambona uDlamini uthi hayi Dlamini ngiyakwazi unayo itechnique njengobona ke Mfukeng uyangena ke Thinazi usithela ngamanzi uyambona uDlamini uyeza uyamnikeza hlaba uhle Dlamini wake Solomon uphatha ke uLilepho uSerinye Thinazi washaya isithande hey Mbukeli uyaphambili ngejubane ke Dionoto uthola ke Mfukeng uyamthola ke Dionoto ke Thinazi Dionoto washimzwa ndoda yena ke Dionoto uyawasefa amadodana ke Mfukeng uyamfuna ngapha ke Dionoto uthola ke Mfukeng waliphasa ibhola lela bhola uyalivimba nje Mkhwenyana uyalivimba nje la bhola goalkeeper Bruce kuma udive lapha uyalivimba nje la bhola lela bhola udive nje uyalivimba nje straight hayi la kuwe nje ezandleni uyalivimba njengobona ke lapha yena ke Mfukeng eliphasa nje inethi lapha ngo left deflection yakhala ke nethi sibeke lapha ke ibhola yakhe phambili manje ke uLilepho ushaya pass hayi bro yeyeka ngapha ke uJupri ushaya cross ke lapha bemvimba ke uLilepho sibeka manje yaphambili ngejubane lapha ke umfana omncane ke uNkosi yaphambili ibhola elivimba ngapha ke hayi bokuyipass leya bokuyiplay-back leya Dlamini yaphambili ngejubane ke uHodo Mama Pagani bathola free kwelesibili hayibo cishe umkhonto ukwazi ekhaya ke lapha ke eKaizer Chiefs kumbule ke eKaizer Chiefs madana maPagania solo kwathi inhlo bana nama on goal awu4 yina ke eKaizer Chiefs Mfukeng thola ngapha ke uDlamini Radio Pan usebenza ugoalkeeper akasule phela ke ngozi usebenza ngapha ke uDove Cela akele phela ke Mkhwenyana evimba ngapha ke Radio Pan sebenzile ke lapha yena ke ugoalkeeper ke Brusco hey na red card ubhali uCross na red card na red card Cross ngengasho ngathi abakhiphele ngaphandle nango Cross sozophela nje umdlalo ethola ke red card Cross madoda Khosi hayi la ubedonsa Dlamini wathi ke uNompempe uphela kanjalo ke umdlalo